Pozdrav ekipa, evo stigli smo upravo na vodu, vrijeme je idealno, odlično, jutro je nekih 9 sati, jesensko doba i jako dobar period za smuđa. Kao što vidite, smjestili smo se evo ovdje, ovaj dio, i probat ćemo tu pretražiti ovaj dio ispred mene i ovdje gdje je plaža, pa ćemo da vidimo. Opremu smo nekako tu stovarili svu, mada mi ne treba to sve, ali eto. Što se kaže, nek se nađe. Danas startamo sa 4 Play Shadowom od Savage Geara i naravno Zenak Include Joe Breaker 1050 štap koji mi je evo idealan za kad je ovako dublja voda i malo jače gramaže koje su mi potrebne za vršenje tehnike koja mi je potrebna. Dobro, što to ovdje, sve voda, ovdje, da vidimo ovako malo kričave ove, uzet ćemo ovu zelenu, ovdje, da vidimo. Savamura. Ode nazad. Dobro, ako nismo smuđa do sad vidjeli, barem smo kravu vidjeli. Znači Savamura, boja dekora zelena. Probat još jednom, znači tu je negdje vidiš biti. Znači pašemo ovdje, znači uz obalu. Znači tu vrti mota voda i vraća. Znači tu bi morao biti. Da vidimo. Evo ga. Znači tu je. Tu. Znači Savamura. To je tu. Da. Prekrasan. Znači Savamura. Šta? Polete. Znači Savamura 4 inča. Prekrasan. Smuđ. Da, lijepi. Evo ja, prekrasan smuđ. Savamura. Okay. Idemo dalje. Tamo dalje malo.
Evo ga. Evo ga još jedan. Znači tu su. Ovaj je dobar isto. Kako štab radi. Fantastičan štab. Zenak include. Top. 10-50. Odlično. Još jedan Salamura. Znači, Salamura 4 inča. Ovo je malo nezgodan. Evo ga. Znači, pogledajte. Salamura on up shed. Strašna lavalica. Top. Još jedan prekrasan. Odlično. Ajde. Okej. Idemo dalje. Ajde da vidimo. Idemo tamo malo prema onome panju. Ćemo da vidimo. Evo ga. Jedan. Prekrasan. Šta je? Još jedan. Salamura. On up shed. Vidimo šta je ovo. Vidimo. Još jedan prekrasan. Pogledaj. Odličan. Ovaj je baš gutno pravo. Znači ovaj je pravo gutno. Ajde mi. Pogledajte koliko je ovaj gutno. Znači skroz. Vidite? Znači ovaj je izašao van.
Samo da se ne uvode. Ja nijem vidio. Dobro. Evo kako je gutno ovako. Baš nezgodno. Skroz. Ojemi. Zoveš krigle. Znači još jedan prekrasan pogled. Savamura. Znači ova boja ubija. Odlična boja. Top. Idemo dalje. Da vidimo šta ovdje imamo. Idemo sa ovom bijelom. Možda bijela bude dobra. Da vidimo. Isto dobra. Znači ovo je 14 grama. Dobro. Stavit ćemo ovako. Malo promijeniti dekor. Znači drugi dekor, ajmo. Samo da vam pokažem, znači ove G glave su brutalne. Ako koga zanima, može mi se slobodno javiti. Znači kao što vidite nema zadebljani vrat, nego ima ovu povratnu kuku koja daje varalici, odnosno gumi, još bolji rad nego sa produžetkom vrata i koja ne razvaljuje gumu. Tako da ono, defected znači broj 1 G glave. Eto.